Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke be ke rata gore dire reading ya rena ya this weekend. Re bona gore na dilo di tlo sepela ka sebopego mang. Molaetsa wa mathomo ko kry-ago kwa gore go dira dilo tša gago o dire ka bohlale. O ke thute go protector se o nago le sona. O protector thoto ya gago, your possessions. O protector bohlale ba gago, your intelligence. O protector soul ya gago, di chakras tša gago, spiritual gift sa gago, goba your spirituality, o ile gore gana spiritual gift. So swantse o leke ka mehla gore o protecte dilo tšewe. Ka nako tše dingwe re rekiša, rena ka bosena re ke thekiša ka go bolela go fetišiša. Well, o ka bolela, but o ska bolela go fetišiša. O kgotse le gore o ntšha le diphiri tše le gore ga ba tshwanela go di ntšha. Akere o kgotse le gore wena o feletša bolela le dilo tše leng gore ka tšona di enemies tša gago ba tla kgona go attack. Ka tšona dilo tšewe di enemies tša gago ba ka kgona go eta pele ba go blocka gore o palele go tšwela pele. So gore e ba careful o dilo tše o di bolelago. Le gona o tlo lebela rena ke bolela go bomang. Not everyone wa seleka wa lawyer, not everyone o na le pelo mpe. Go na batho ba bantši ba tletše mo lefaseng ba dipelo tše di botse ba ile gore they are working on the light. So go ra gore ke bona batho ba leng gore o swanetše o phele le bona. Ka gore go ena le bona o safe, and ebile go ena le bona o kgona go absorba energy ya bona e positive e botse. Ba kgona go romela their light, gore light ya bona, kganya ya bona ba kgona go e transfera mo go wena, ba go romele yona gore le mo go wena le gona go tla le kganya e ntši. O lebelele gona batho ba bangwe kore ka ba motho o ratanang le yena, goba e ka ba mogwera, goba e ka ba e colleague, motho le gore maybe o tla wena kgafetša goba o dula gaufi le yena ka tlaseng ore desk ya gago mo erekong mo gaufi le ya gage. O kgotse le gore o interacta le yena too much, le o sa nne gaufi le yena but ke motho le gore o bolela le yena too much good, kore ka nako e ntši maybe e le ka taba tša mešomo goba o dia business le yena jalo le jalo. Go ka kgotse le motho o tla ka di bad luck tša gage, ke motho le gore o na le sefifi se se ntši ka bo se yena. Tseba gore se tlo go affecta le wena, and then ge se o affecta se tliša bad luck, o thoma ba le dipati tša ditšhelete. So ntho bad luck re kry e kore e tla ka tsela tše dintši. Go na le ile gore e tliša ke bathakati, go ba le ile gore e ka tliša ke di-evil spirits, go ba le ile gore o no e kry naturally from motho o mongwe. That is why re santse re ke protector all the time. Okay, so molaetsa o mogolo kwa gore protector se o nago le sona, protector se o se filwego, o protector gape le tše le gore di sa yetla, se tle di fitlha di sa yetla, ka gore go sa di protecti di ka se tsole di tlile. Re tlo no consulta ra go botša ka di-blessings, but di-blessings tša setle wa ba feletša ore batho ba le ntše ba mpotša maaka. Mola go se jalo, wena go na le ntho tšeo se o e direng, o lebetše goba o paletšwe ko ke protector. Ka nako ngwe o tlo kgotša o feela very sad this weekend, goba mohlomongwe o ja ke bodutu o borega, mme bodutu o nnešo o borega. E ba motho wa go leka go ke entertain. O se ka kgotša le gore o ba happy go ena le batho ba bangwe, the minute o ditše o ete then o feel bored. No, go na le tše dintši o ka ke thabišang ka tšona. Ke sure ya gore ka gae mo o dulang gona o na le radio, o ka letša radio ya gago wa itheletša, go tlo tla melaetša bohlokwa gana mo e le gore e ka tšhentšha bophelo ba gago to the best. O ka tša buka gago le yona wa fitlha wa e bala, or wena shopo wa reka magazine o ka o reka goba novel o ka e rekago wa e bala, ye e leng gore o tlo re go lebeletše heading ya yona kore wa kwa o le connected to yona, wa kwa o le attracted to yona. Go ra gore taba tše di ngwadilweng ka mowe di bohlokwa gampe ka ra bophelo ba gago, di ka tšhentšha bophelo ba gago, di ka tšhentšha mindset wa gago, di ka tliša di-positive thinking mo go wena rather than those negative thoughts. Okay, and then o tlo no tšwela pele o ntse o theleditše the words of the universe. O korna the universe e reng ga e bolela le wena, ke eng molaetša le gore wa e hwetša, o tla e hwetša ka ditoro, ka intuition le ka tšona di-visions. Gomme ge molaetša e tla go botša gore don't go to this place, o seke wa ya lefelong le le itseng, o seke wa ya. Go ka no ba go sena anything e bete yo go tlhagelang, but wa kgotša le gore gana mo yang gona o attracta too many negative energies. Already they know orna the energy tšeo di tla beng di le moo ke tša mohuta mang, and you are going to attract them
because ga o ready go ka ya lefelong leuwe. Yes, nako ngwe ba ka no dumela o ya le ge le re le many negative energies, mara go le molaetsa o tlatlang gona ke ntho ya gore ke protecte pele before sepela. Tlhapa ka 1 2 3, tlola ka 1 2 3, goba o nwe 1 2 3, then o kgone go ba gabotse mo mmeleng. O tse gore le go le gana mola a ona energy le re ka go toucha. Ba tswela pele ba re problem ya gago gore wena ga o learn from your mistakes. Ba go tswela gona le tšeno mo tšelo o di dirile kwa morago kua a kere tše leng gore di tlišitše di-bad luck ra bophelo, tša tliša lefifi, tša dira tšhelete se ka ya ba gona, tša tšhelete o nang le yona, di-blessings tše yona di fileng ke the universe tša di phatlalatša. So but ga o learn from those mistakes. So ye ke nako e la re wena you need to sit down o learn, ngwala tšona dilo tše ntše la bego o di dira, o bone gore na ka dilo tšela o succeedile go e tla kae le kae, and ebile o fetše go e tla kae le kae. O check succession ya gago le di-failures tsa gore na ye le gore ya dominate ke efeng e le gore ke e godimo kudu-kudu, e le gore e tšere tšhelete go feta dilo ka moka. Ga e le gore go tše le gore tšhelete e le gore wena o ikry-ile ka nako ene uwe e feta ke e le gore wena o e lositše kudu than go gaina, then tlogela nthowe. This is not for you. Then try something else, ntho e leng gore le wena wa bona gore ye ke nnete nka se jewe, nka se phatlalatše lefa le ke lefang ke mangelo a ka, lefa le ke lefang ke the universe. O tsebe ka nako nngwe ba fela ba re opportunity e tla ka teng mo bophelong. Go na le ntho ngwe e tlotla mo wena bane ke an opportunity, but then wa missa that opportunity or wa raloka ka yona ya ba re ka sa tlhola e sa boa gape. So le go ka kgotsa gore o tshwere o na le ntho le o tlišitša tšhelete, le ge tšhelete le gore e tla ganyane, but at least wa gaina ga o lose, go ra gore e golofele. And o re go e golofetše ka yone ene la o nago le yona, planner some other things as well tše le gore di ka o tlišetša more money goba ya go fetanyana, goba at least le ka kgotsa le gore ke tše tharo tše 45 tše le gore di tliša di ganyane, it's better than nothing. Go ra gore tšwela pele ka tšona di o tlišetša something rather than o dire ntho e le gore wa loser ka yona. So go ra gore go bohlokwa gore o eme ka maoto a mabedi, o tšee action, and then o tšee self responsibility ya di-actions tša gago tše le gore o di dirile kwa morago, tše le gore ga se di o tlišetše katlego. And then o tšee responsibility for tšona, o tsebe okay, this is my fault, it's okay, then ke tlo learn from this, and then from then on ke move forward, ke tlišang success ka ra bophelo baka. And success ba sure a se go no ba go huma. Success ke go ba le dilo tše le gore kgotše le gore wena le tšona o thabile, you are happy, you feel content. Ga o sepele wa yo kgopela mamang, ga o sepele wa yo adima kae ke yona success. Ge ke na le ntlo ke tseba gore okay, ke na le mo ke robalang gona, le ntlo ya ka se be upstairs le ka ba 4 room, but I'm happy because dipula ga di tsene, memoya ga e tsene, ke robala gabotse, ga ke robale ke tšhogile, ke a tsara le magodi ba ka se tsene. And as long ke na le TV ke kgona go lebelela TV, ke na le motlakase, ke na le dijo, ke na le something ka bankeng yaka. Success doesn't mean gore o tshwantse o be le koloi. Yes, koloi ke go ba bangwe ke necessity go ya ka mošomo ba berekago goba di-business tša bona, go ba bangwe it's just a luxury go ba le koloi. Mara o kgotse le gore wena ditšhelete tša gago goba whatever you have ga e o dumele gore o reke koloi, you don't have to stress about that. O re o e reka pele o nagane ka dilo tša tshwana le di-service tše le gore di a nyakega, di-maintenance jalo le jalo, petrol, some other things. Go ra gore go e reka o tlo ntšha something ka ga whatever o e earnang every month, maybe 3,000 extra every month wa e beela ka matheko. Tsa re ye ke ya gore ge koloi e ka re service goba e nyaka maintenance, tšhelete a gona šiona, petrol tšhelete a gona šiona. Go ra gore o ntšha something extra every month wa e beela ka matheko for koloi, ke lo tše le gore ya inyaka. Mara o kgotse le gore wena o ka se kgone wa afford those things, then that's not a necessity for you, ke luxury, then you don't need it. Go ya moyang di-taxi di sa le gona, di-Uber di sa le gona, ge e le gore moyang gona mohlomongwe o tla ba o tshwere merwalo e mentši goba ke kgole kudu mo e le gore o kgotse le ka namela taxi e tlo o latlha gole, goba ge ke bolela ka success ke ntho la gore o be le lethabo, o se ka kgotsa o dira ntho e le gore you are stressed ka ra ntho o e dirago. No, o swantse gore everything o e dirago o e dire le gore go na le lethabo mo pelong ya gago.
o happy ka situation a mokgwa e leng ka gona ga ona dipelaelo ga ona eng then o tla bona the more o bantsho ke the more le gore o attracta positive energies mara ka kgotsa go dira selo o lakaletše ga o happy then don't do it nto e ka se be successful because already wena you are not happy ka ntho we o tlo go e dira go ba bang o ka kgwetšela gore yona weekend o setse o na le di-plans go na le di-trips tše le gore o nyaka go di tšea o na le mabaka o santse wa phethe go na le mo santse o ye gona go ba bang e no ba e simple thing go tlo no ya kerekeng goba o ya meeting goba kae o kopana le ba kopanang le bona jalo le jalo okay go ba bang maybe it's a long trip e le gore o tlo e tšea ebile ga o sepele o noši maybe o sepela le batho ba o sepelang le bona maybe family members wa di-friends goba bana ba o tla bang o ntse o sepela le bona akere o tlo no re gore leeto la go be leeto le le botse o tlo no šomiša yona prayer ka mehla and then o rapele mangwele wa ba sepela le wena mo leetong o ska sepela o nnoši akere kudu o ka kgotsa le gore ga o swantse gore o letše leeto le o ka o ina le kore o kwa o nyamile o lakalela kudu go lakalela akere ka nako ngwe maybe go lakalela mola ke nto go bontšha gore ntho o e sepelelang mo e ka se be a success akere and then šomiša thapelo gore o kgone go kry-a di-answers tša rona a na wa dumelela gore o ye mo na mangwelo a gago ba reng o ka ya na ka nako ngwe le gopela gore ke boletse gore go na le dilo tse bitsa re ke di-negative thoughts akere negative thoughts nako tse dingwe di atla ka mo monaganong wa gago kudu go setse nyako o dira ntho e le gore ke a positive things e tlo o tlišetša dilo tse di botse ka ra bophelo akere e tlo o tlišetša lethabo ka ra bophelo ba gago manaba a gago ka mehla ba lebelela ba go checka ba šomišetše ba di šomišago gore ba kgone go bona future ya gago o sa o tlo ya kae o tlo dira eng neng and then tšhelete e tlo ba gona na neng o tlo diragalang ka ra bophelo ba gago and then they will make sure ya gore ba šomiše di-spells tša bona tše dimpe ba bloke ditsela tša gago so wa kgotela gore o tshwanetse o letše leeto lela ene le tlo o tlišetša katlego mara already negative thoughts setse di botsa gore o ska ya wena o ska ya o lakalela o dirang o kgotela go lakalela mowe ga se go lakalela wa o bontšha e le gore maybe o tliša ke mangelo wa bontšha gore no ebile gantši mangeloe le o ka kgotsa go lakalela mara mangeloe ao ka mehla bona ba tla bolela wena ka intuition goba ka tero wa bontšha gore o seke wa ya mowe e ka se be dilo tše di botse dilo tše o yang o di dira mola di ka se o tlišetše katlego don't go there akere goba e ka se be leeto le le botse maybe something se o diragala mo tseleng accident jalo le jalo ke ka mokgwa le batla ba protecta bophelo ba gago but negative thoughts di tla ka mo monaganong o gopole positive thoughts le tsona di tla ka mo monaganong positive thoughts ka mehla ke tša go encouragea go dira dilo ema ka maoto a mabedi o dire jalo negative thoughts ke tsela tša go kgwetšela gore kore di o dira gore o seke wa di dira o swantse o dire selo wa lakalela o swantse o dire selo wa postpona di go botsa re aga se ka dira wena aga kore di tliša kore go swantse o ye somewhere di ka no go botsa gore aga o ska ya wena hey what if o ba le accident hey what if eng a nto o e dira mo e ka se successful ke manaba la gago ba o dira gore mo mmeleng wa gago o tšwafe automatically o be le moraro kore swantse o dire dilo wena o rarege o no walk around in circle akere a o ye pele a o ye morago o no move around akere a ona mo e le gore wena o lebile gona ebile ga ona direction ke ntho e le gore negative thoughts di tla itliša so ke tšeno tša dilo tše o tlo di tlhokomela akere o se ka kgotsa di-opportunities di tla and then wena o sa act on them because that thought e tla o nagana gore ke a positive thought e sanctify ke a negative thought akere ke negative thoughts e le gore e tliša ke manaba a gago ga se positive thought e tlišang ke mangwele a gago so go ra re ka mehla ge ke fela ke re sometimes dula o noši o clear your mind kore o time monano wa gago you must quiet your mind and then mangwele a gago ba re tseba gore wena you came here o tlile mo lefaseng le for a purpose o tlo phetha mošomo o meitseng akere and then ba re o na le maatla a o dira gore destiny ya gago e be e botse goba go bona ka re destiny ya gago ga se e botse motlho mongwe ka kgwetšele gore ka mo familing le na le ntho ba reng ke go na le di-curse generational curse akere curses tše e le gore di a go affecta di affecta le ba bangwe ba lelapa and di-curses tše ga se tše e le gore di dirile wena straight akere but di dirile ba bangwe ba kore some of your ancestors great ancestors akere go bile le curse godimo ga o mongwe gana mola and then curse ya kgotšelo then e sepela down the family down the line akere so wa kgotšela gore nthwela e tlišang ke generational curse ga ona tšwelepele ka mo lapeng ga ona tšwelepele ka mo familing ko leno ba stuck lo tša nna di sepela ga botse manyalo a gabe gona ke di-divorce ditšhelete a di be gona kore e no ba mathata ka mole akere le mešomo ga e nape ba gona ka tsela maleba
then ba re o na le maatla a go breaka that curse, a go change destiny ya gago. As long wena ntwa botlhokwa gore o tsebe botlhokwa ba purpose ya gago ya mo lefaseng. And then ba re tseba gore wena you are here to shine brightly and to succeed. O succeed ka ra dilo tse le gore wena o nyaka o di tswelela, o nyaka o di tsweletša. So o ska ba leka wa kgotse le gore wena ba motho la go ke nyatša. Ka mehla kore ke thate ye ke bolela ka mehla, love yourself ke first step. Second step ke trust wena ka bose wena, o ke trust o tsebe gore nna ke nna motho le gore ge ke dira selo ke a se fetša, ge ke dira selo se ba perfect. And then number 3 e ba le maikemišetšo godimo ga dilo tšeo di dirago. O ipotse gore ka ge ke thoma go dira this project ke ya go e dira ebile ke ya go e fetša, o tla bona then dilo tša ka moka tsona tša bophelo di tlo no sepela gabotse o ntse o tšwela pele ka go ke protector. Ane ba buša ba re dilo tšeo di nyaka go kara bophelo ke badimo ba gago jwale, a kere ke di-ancestors. Dilo tšeo nyaka go kara bophelo wena o tlo di fitlhelela, o tlo di fitlhelela. For some of you le ka bona le yona weekend ke gore at least ke tryile be ke mola ya thoma goba mola kgwedi ya thomang ke tryile gore nka dira 1 2 3 and ke a bona re šimo ke ba successful. Since kgwedi thoma ke ipoditše gore ke tla beya something, a kere ke tla bula savings account nyana ka save something, or maybe ke savings account le gore at least e na le di-interest nyana, a kere ye le gore wa tsa gore wa e tswalelela and then maybe o ka e tswalela for the whole year, for 6 months or for 5 years, it's up to you. Wa tsa gore okay ke ipotse gore ke nyako dira ntho e so and ke nnete ke šimo ke a bona gore ke a succeeda ka yona, go ra gore some of the things tše le wena o di planne mola ngwago wa thomang šimo wa bona le wena o kgonne go di achieve, a kere tše le gore o paletše go di achieve checka e salantse gorena bothata bo tlile kae, a kere. And then yona ntho enela e dirile gore wena o pale go achieve di-dreams tšeo tša gago ba di-plans tšeo tša gago, ntho we a itšwe ka ra bophelo ba gago, o ikgathe ka ra bophelo ba gago ka gore e tlo o tlišetša manyami e ka se o tlišetše lethabo. And then ko bona o thabile this weekend ba re ke weekend e botse ye le gore wena o needa laughter, o needa lethabo ka gare ga bophelo ba gago. Wa tseba gore lethabo ke sehlare se se very very strong, lethabo ke sehlare se se very very strong. The minute o feela anxiety o ka no lebelela comedy ya gago, a kere mo TV goba mo phoning ya gago, comedy engwe lengwe o ka e lebelelang. O ska lebelela video tšene gore gore batho bana ba rata bolela dilo tše di-negative, video tše le gore mme motho la o tla ba a criticize batho ba bangwe a direng ebile wa kgotsa ebile o bala di-comments tša gona tše le gore batho ba bolela negatively because di tlo affecta negatively. So lebelela video tšela le gore mohlomongwe di go tshwaretse maybe ke comedy goba motho wana bolela dilo tše di-positive, at least o tshega, thoma ka tša comedy pele o tshega mola o tshega. The minute o thoma o tshega o tlo kwa gore yona anxiety le bo go e feela before o lebelela that comedy ga e seo completely e tsamaile, nampile you are feeling very happy jwale. What's next? O thoma nana right wa ke sa letse music nyana ke bine, then o letša music wa gago wa thoma wa bina, a kere. So lethabo ke sehlare se segolo, lethabo le a fodiša, le fodiša le tša tshwana le di-depression, di-stress, di-anxiety, o feela overwhelmed di a di tloša le tšeowe, go kwata le tloša go kwata lethabo, anger e tloša anger, di-grudges ntela kgotsa wena o kwatetše motho mo kwatetše forever ya di tloša le tšeowe, a kere. Ga e ke bolela ka o kwatela motho forever a ke bolela ka ntho la gore o swanetše o boelelane le motho le mme motho la maybe o dirile gampe and that person ke a bad person, o boelelana le yena motho ola dilo di tlo ba more, di tlo ba worse than that. Go tseba gore motho ke a negative person o le gore o tliša dilo tše negative ka raphelo baka, o dira 1 2 3 ke energy vampire jwalo le jwalo, wang underminer, wan seba, wan toya, o dirang motho a mohuta o kgaogana le yena, a kere. But ga o ka kgotsa le gore wena mo ditšo kore you are bearing grudges mo ditšong ngwana ka mehla o phela o nagana ka motho la, then automatically le wena o dirang o dira gore yona ntho ene la e dirileng molekone la o dirile godimo wa gago o fa maatla because wena you are always thinking about this person and the moment o nagana ka yena o dirang wa kwata, a kere. So you need gore motho o no mo tshwarela ka pelo ya gago whatever a o dirileng yona o mo tshwarele in your heart and then o move on, o montšhe ka monanong wa gago sa tlhosanana ka ena le gateng.